Yes, kanonye mbifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri tuma mu masaha ya mu gitondo, igicamunsi cyiza, kuri tuma mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza, kuri tuma mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 16 z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibintu biba bikomeje kugenda biba ibindi mu gihugu cy'u Burundi, ibintu biba bikomeje kuba ibicika. Tugiye kuba rero twikomozo tubiva imuzi n'umuzingo, tubabwira uko situation ihagaze rwose. Nyamuneka tugiye kuba rwose tuba updating. Nizere ko muri tayari, nizere ko mwiteguye kumva aya makuru, nizere ko mwiteguye kumva ibi bya nyamugigima. Tugiye gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi turebe uko situation ihagaze. Ivumbi ryatumutse, ibintu bikomeje kuba ibindi. Turaje tuba updating rwose, tubabwire uko situation ihagaze koko. Ijoro ryakeye ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, by'umwihariko habaye kurasana gukomeye cyane, kurasana kwanaguyemo abagera kuri 6. Turaje tubyinjiremo, twikomozaho tubive imuzi n'umuzingo. Ariko mbere yo kugira ngo nyamuneka twinjiye muri ibi bintu, munyemere mbanze nisuriza abantu badukurikira by'umwihariko bari hirya no hino, ariko nyamuneka abadukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, babibereye muri Coline Mujejuru, muri Coline Murangara, muri Coline ya Tongo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, bose tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari mu mujyi wa Bujumbura, ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari n'ahandi hantu hose hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Yes, ni byinshi cyane no bigiye kuba bikomozwa cyangwa se bivugwa, bikomeje kugenda abituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nk'umunyemere mbabwire yuko tugiye gusimbukira mu bice byano rwose muri Bujumbura, tukababwira uko situation ihagaze. Ivumbi ryatumutse, ibintu byamaze kuba biba ibindi. Turaza gusimbukira rwose hano muri Coline Munanira, turebere hamwe naho amasasu menshi rwose yaraye ahavugira. Abacancu bagera ku 180 nibo baraye bageze mu mujyi wa Uvira, ariko kandi baza bari kumwe n'abarundi batagira ingano bagera kuri bato y'abasirikare. Yes, no kuvuga rero nta kindi kiri kwitegurwa, ngira ngo turaje tukibabwire, tukibagezeho. Nyamuneka turaje dusimbukire mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updating. Turaza gusinyarukira hano muri Kibira, tubabwire uko situation ihagaze. N'ubu inkuba ziracyari gukubita, sinzi nimba mu gihugu cy'u Burundi rwose imvura irimo iragwa mu buryo navuga yuko udasanzwe, kugeza inkuba ikubita hagapfa abatagira ingano. Nabo turaje tubabwire se ni bande bapfuye, bimeze bite. Turaze dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye, tuba updating. Turaza kubabwira yuko mu bice bigiye bitandukanye rwose mu gihugu cy'u Burundi, ikijyanye n'umutekano, ikijyanye na muvuma militaire y'abaturage ndetse n'urujya n'uruza rw'abasirikare bakomeje kuba benshi, kugeza aho batangiye kuvuga yuko ngo igihugu cy'u Burundi gishobora ahubwo kuba gifite amahoro make ku rwego rwo hejuru. Ase koko nawe niko bibona, igihugu cy'u Burundi gifite amahoro make? Yes, turaza kubikomozo, turaza kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye ahitwa Mbandaka. Imyitozo irakomeje y'ingabo by'umwihariko z'imbonakure. Turaza kugaruka kwa za Cibitoke, tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugende tuba updating, tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyimira tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka rwose mu bice bya hano muri Murangara, ariko kandi ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ku kijyanye na CNDD-FDD. Byose turaza kuba tubikomoza 5 kuri 5. Rero utari wakora subscribe ugikore kugira ngo tubane neza, asigaye natwe ibindi ubiturekere mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane sindi butinde, nyemera duhite twinjira mu makuru. Nyamuneka nyemera duhite twinjira mu makuru, nubwo rwose ari impfunyapfunyi nyinshi tutari twababwira uko situation ihagaze, ariko nyemera
duhite twinjira mu makuru. Ubu tuvugana uwitwa General Neva bisa nkaho byamaze kumucanga nyuma y'uko amakuru agiye hanze yemeza y'uko ngo isaha ku isaha uyu mugabo ngo ni General Neva ngo ashobora kuza gukubitwa ikintu gisa nka surprise, noneho bamwe bo bari bahanganye bakaba bagerageza kwegukana imyanya by'umwihariko yiwe. Ibi byamaze kuba rero ndetse binajya ahagaragara, ndetse n'amakuru mfite atari ivumbi nuko isaha ku isaha uyu mugabo ngo ni General Neva ashobora kuza kwikanga yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kandi ibibazo akaba aza kubitezwa na bamwe mu bantu be ba hafi bo muri CNDD-FDD. ubwo benshi iyo ntangiye kuvuga gutyo baba batangiye kuvuga ati nyamara ibi bintu warabivuze Moses, turavuga ati CNDD-FDD yamaze gucikamo ibice, ntabwo izashobokana cyangwa se ntabwo izigera iha agaciro uwitwa General Neva, ahubwo bo ubwabo bazamwicira. Barimo barakora ibishoboka byose rero kugira ngo bamuhitane. Ayo nibo makuru namaze kwakira, ariko muri uku kumuhitana mwe abantu b'Imana mwe, ibindi birimo biragenda bivugwa nuko rwose ngo bishobora kuza gusiga habaye ikintu gikaze cyangwa se gikomeye cyane, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, kuko rwose ngo nawe arimo arashikora ibishoboka byose kugira ngo aze kuhaca nk'umuntu w'umugabo muri rusange. Yes, ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi, kuko nagomeje kugenda nkurikirana amakuru rwose y'ibikomeje kugenda biba. Nza gusanga abantu b'Imana mwe, nza gusanga igihugu cy'u Burundi ni igihugu nyamuneka gishobora kuza kwisanga mu byago bikomeye. Reka ibi tunabiveho, duhite twinjira ahubwo mu cyitwa ingingo z'ingenzi tuzirambure mu buryo bwimbitse, kuko ariko nyamuneka hagati aho umuntu bita Gervas Ndakubuca, uyu wari igikomerezwa muri CNDD-FDD, ubu nawe ngo bigendanye n'amabanga y'igihugu azi, uwitwa General Neva rwose nyamuneka ngakomeje kumucungisha ijisho. ngo impamvu y'ibi byose rero n'intandaro y'ibi byose ngo nuko uyu mugabo ashobora kuba yakora ibara mu gihe batamucungishije ijisho, ubwo hari byinshi azi byashyira uwitwa General Neva hasi. Yes, reka twikomereze twiruke dukubite tubangura, tugaruke gato ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu bice byo muri Uvira. Ni Uvira kugeza magingo aya nk'abantu b'Imana mwe, yamaze kuba gatera nzamba kanyina wa nzamba. Ni Uvira rwose nyamuneka ikomeje kugenda ikorerwamo byinshi bigiye bitandukanye. Amakuru mfite rero nuko abasirikare batari bakeya, byaba bacancuro bagera ku 180 bamaze kuba rwose uyu mujyi bawugeramo. Si ibyo gusa kandi bikomeje kugenda bigaragara kuri abo bacancuro, nuko uretse kuba rwose umujyi bamaze kuba bawugeramo, nuko rwose ubu tuvugana hari amakuru yemeza ko ibi bice by'umujyi wa Uvira ari ibice bishobora kuza kubamo urugamba, ndetse rukaba urugamba rushobora kuza gutuma benshi bagira ubwoba bwinshi, ndetse rukaba urugamba rushobora kuza gutuma by'umwihariko benshi bahura n'akaga gakomeye. Urugamba rero rurimo ruritegurwa ku rwego rwo hejuru, ndetse uru rugamba ni rumwe mu bintu bikomeje kugenda bituma ibintu bihindura isura. Yes, ni ukuvuga ngo rero aba bakomando bamanutse, izi mbonerakure zamanutse mu gihugu cy'u Burundi. ubwo ni bato y'abasirikare, murumva bato biri hejuru ya 600 cyangwa se guhera kuri 600 kuzamura, bamaze kuba bamanuka. rero gahunda ni ukuza kuba bahagarara mu mujyi wa Uvira bagahangana. Gusa ku rundi ruhande n'izasaramwe ntabwo zicaye hamwe, by the way ntabwo zicaye hamwe. Abantu wenda bataza kumva umuntu avuze ngo bamanutse bakagira ngo izasaramwe nazo zicaye hamwe. Izasaramwe ntabwo zicaye hamwe, nazo ziri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zirebe yuko icyitwa umutekano ushobora kuza rwose kuba by'umwihariko wakazwa mu buryo navuga yuko bukomeye cyane. ubwo rero birumvikana yuko rwose nyamuneka ibintu bishobora kuza kuba byahindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe.
Hano makuru nakomeje kugenda nkurikirana, intare zasarambwe zirimo ziragenda zibigaragaza neza cyane ibijyanye n'uyu mujyi wa Uvira. Ni umujyi ushobora kuza kubamo ibitendo bikomeye kuko nazo ntabwo zicaye, mutagira ngo nababwiye urujya n'uruza rw'abasirikare bari ahitwa Katumba, mbabwira urujya n'uruza rw'abasirikare bari hano Uvira, mbabwira uburyo ari benshi cyane kandi ngo biteguye neza cyane. Mugireho izasarambwe nazo ziricaye, nyamuneka izasarambwe nazo ntabwo zicaye, nazo zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zize kuba zihangana n'umwanzi ushobora kuza kuba yabasagarira muri rusange. Ubwo rero rwose muze kwitegura yuko mu gihe impanda iri buvuge hano cyangwa se mu gihe itegeko riri butangwe, byaba kwa komanda Masunzu ndetse no kwa generali Makenga, hashobora kuza kubaho ikintu navuga yuko gikomeye cyane, hashobora kuza kubaho imiripuko navuga yuko ariyo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero rwose nimuza kubona uyu mujyi ubayemo imiripuko kurenza umujyi wa ntuza wa Goma cyangwa se wa Bukavu, ntimuze kubitinda. Ariko buriya hari ibice bagiye bakubita babangura, hari ibice bagiye bakubita babangura tukajya tubona imirwano ntibaye nk'uko twagombaga kubyitega. Buri umujyi wa Bukavu twumvaga uzabamo imirwano, ariko biza kurangira rwose imirwano itabaye, ahubwo urugamba rubaye rwose nk'urwihuse. Ubwo rero rwose nyamuneka birumvikana yuko ibintu bishobora kuza kuba byahinduye isura mu buryo navuga bidasanzwe, tukabona urugamba ruba imberenge mu buryo biremereye cyane. Yes, reka ibi tuhita tunabivaho dukomeze gato ku nkuru idasanzwe ikomeje kugenda nanone ituruka hano mu bice byo muri Coline Murangala ndetse no muri Coline Mujeju. Ibi ni ibice bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano muke. Uyu mutekano muke rero ukomeje kugenda ugaragara muri ibi bice, amakuru namaze kwakira nuko ushobora kuza gutuma by'umwihariko abaturage nabo bumva yuko igihugu cy'u Burundi kidafite umutekano, kuko nimba cyitwa FDL ndetse b'abanyabitenge, ubwo nimbonakure barimo bajya mu bice runaka bakayambazwa imyenda ishaje. Ayo ni amakuru twamaze kuba dutahura. Bamara kwiyambazwa imyenda ishaje ngo ijya gusa nk'iya polisi, barangiza bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nyamuneka bagasahura ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bitandukanye. Ibyo ni bimwe mu bintu bigaragaza yuko ibintu bishobora kuza rwose guhindura isura, tukabona ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu bihinduye isura, tukabona rwose ibintu bikaze. Impamvu ndimo ndababwira ibi ni uko ubu tuvugana namaze kwakira amakuru yuko ngo isaha ku isaha ngo hashobora kuza kubaho rwose ngo ikijyanye n'imiripuko ngo yo ku rwego rwo hejuru. Maze iminsi mbabwira ni hano hantu mu bice bya Mujeju harimo harumvikana amasasu, kandi amasasu arimo arumvikana ni amasasu ari kugira ingaruka ku baturage, kuri sosiyete. Ibi bintu rero birimo biragenda bigaragaza amasasu anatuma yumvikana. Igisirikare cya FDNB nikiza kuhagera cyangwa se imbonakure, bashobora kuza gukora amahajabo bakagira ngo barimo bararasa aduyi, nyamara bari kurasa bagenzi babo n'ubundi bakoranye imyitozo, kuko amakuru namaze kwakira n'ubundi nibo barimo barakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri ibi bice. Ubwo rero rwose nyamuneka nibaramuka banaje bamenye abo baza guhangana nabo, ntabwo ari Red Tabara nk'uko barimo babivuga, cyangwa se izi zasarambwe bavuga yuko rwose ngo bakunze gufatira ku kibuga cy'indege zaje mu bikorwa by'ubutasi. Ahubwo rwose nyamuneka bashobora kuza kwikanga bahuye n'akaga gakomeye cyane, bashobora kuza kwikanga bahuye rwose n'ibibazo bikomeye cyane. Impamvu ariko kandi ikaba ari nta yindi, ikaba ari uko rwose muri ibice byano muri ntuza muri Coline harimo icyitwa ubusahuzi cyangwa se ubujura bwo mu rwego rwo hejuru. Kandi mu gihugu cy'u Burundi si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Urabizi ko ari igihugu rwose gikunze kubamo ikintu bita gusahura gukomeye cyane. Gusahura rwose
twanamaze gufata indi ntera bayida. Ubwo rero nyamuneka nyamuneka ibi bintu bishobora kuza kuba byagira gutya bikaba byahindura isura muri rusange. Nanone kandi uretse kuba ibi bintu bikomeje kuba muri ano makorini, hari abaturage bakomeje kugenda banyandikira bambwira yuko ngo ikijyanye n'umutekano muke nanone ari kimwe mu bintu bishobora kuza guteza akaduruvayo, ngo bishobora kuza guteza akaduruvayo mu bice bituwe n'abaturage, ngo kuko mu masaha nimugoroba ngo hari ukuntu rwose amasasu ari gucishamo akagira gutya akavuga. Aya masasu rero yavuga abaturage ugasanga barirutse barahunze, imihanda bayibajije amaguru, ugasanga nyine ibintu ntabwo byifashe neza. Ariko nyamuneka icyo nakubwira cyo ni uko rwose ibintu bikomeye kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara hano buriya mu bice nubwo birimo biragenda bishaka kubamo imirwano, ni uko rwose ngo icyitwa ubujura ndetse n'ubusahuzi n'inzara ziri kubuza ubuhuha, kubera abaturage rwose ngo b'i Burundi babuze neza aho baca n'aho bamere, kubera ibice byinshi by'imipaka byagiye bifungwa. Nuko rwose nayo ishobora kuza gusiga abaturage by'umwihariko bavugishwa cyangwa se bavuga amangambure, bavuga yuko General Neva cyangwa se perezida w'igihugu cyabo ntacyo abamariye. Kuko niba inzara irimo iragira gutya ikabica, birumvikana yuko rwose nyamuneka nta kintu na kimwe babamariye cyangwa se nta kintu na kimwe bari kubafasha kugira ngo ikijyanye n'umutekano gikemuke cyangwa se uboneke. Hari amakuru nakiriye ku munsi w'ejo, ni amakuru yangezeho rwose, ndavuga nti uko byagenda kose aya makuru ndaza kugoma nyakurikirane menye ibyayo. Amakuru yavugaga yuko muri guverinoma y'igihugu cy'u Burundi harimo abanyapolitike ngo barimo barahushanya, ariko bakaruhushanya mu buryo butari ubwo kurasana ahubwo butari ubwo kuroga. Ngira ngo iyo ngiye kuvuga kuri ino ngingo ngaruka ku kijyanye n'uwitwa Reverien Ndikuriyo, muzi yuko yamaze igihe kinini bamubika bavuga yuko uyu mugabo yapfuye. Ngira ngo ibyo bintu murabizi, bamubika bavuga yuko uyu mugabo yapfuye. Ubwo rero munyemere mbabwire yuko rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira ari uko uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo ari umwe mu bagabo rwose bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane, by'umwihariko bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane, n'ibibazo nako bikomeye cyane, bakaba bagira gutya mu gihe badacunze neza bakaba bakongera kurogwa. Kuko nahoze nakira amakuru yuko ngo barimo barakora ibishoboka byose ngo uwitwa General Neva ayobore cyangwa se yongere gutorerwa kurongora cyangwa se kuyobora igihugu cy'u Burundi nta kibazo na kimwe afite. Ubu rero ibyo bintu byose bikaba ishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bihindura isura, bikaba ishobora kuza gutuma urugamba ruhindura isura muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka twitegure yuko ibintu bishobora kuza kuba byakara mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ubwo rero rwose ibi ntabwo biri mu nzego za gisirikare gusa kubera ivangura riri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mfite nuko rwose n'abasirikare barimo bararogana ku rwego rwo hejuru, barimo bararogana barimo barashaka kwicana. Uraba ufite amapeti yo hejuru ugasanga ngo bagenzi bawe bagufitiye ishyari. Birumvikana yuko rwose ibyo ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse bishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba muri rusange. Andi makuru atari ivumba akomeje kugenda arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ni amakuru nayo nakomeje kugenda nikorera nkura imihanda ndavuga ati nyamara aya makuru turaza nayo kuyakomozaho. Nuko hari abanyapolitike ngo bo hasi bo mu nzego za depite nabo bashobora kuza gukoresha icyo nakita nk'amarozi, ndetse ngo aya marozi bashobora kuza gukoresha ngo akaba ari amwe mu marozi ashobora kuza kugira ingaruka ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ugasanga burahungabanye, noneho n'amabanga bamwe babaga bafite ugasanga bayashyize hanze mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Intandaro y'ibi byose rero nta yindi ikaba ari uko rwose ngo ikijyanye n'umutekano muke gikomeje kugenda kigaragara ari kimwe mu bintu
bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi n'ubugambanyi n'amarozi n'ibiki byose kijya hasi, ndetse n'abaturage babo bakagitakariza icyizere muri rusange. Gato cyane nanone tugaruke mu bice by'ahitwa za Kibira. Muri Kibira, ni Kibira rwose ubu tuvugana ibyabo byamaze kuba ibindi bindi. Ni Kibira ubu tuvugana ibyabo byamaze kuba ibindi bindi, byamaze kuba Gatereranzamba ka nyina wa Nzamba. Amakuru ndimo ndakira nuko iyi Kibira, abantu b'Imana, amakuru ndimo ndakira atari ivumbi, nuko iyi Kibira ikomeje kugenda iberamo ibitendo, ngo bikaba ari ibitendo bishobora kuza gusiga rwose ngo izasarambwe, ngo ibintu bitoroshye, cyangwa se ngo FDLR zikomeje kugenda zigera muri bino bice. Yose reka tubashimire rero, dusoreze ahangaha, ngira ngo mu masa muri no minsi turimo turakora iminota mike, kuko ikiganiro cy'ejo twakoze mike, n'ubu dukoze mike, ariko n'ubundi mu masaha ari imbere turaza kugaruka muri ya minota, kugira ngo n'ubundi busesenguzi bugiye butandukanye mujye mubwumva.